Ngumbau Situ. Nene tikalivu ngindeni wa kilungu cha Ngumbau Situ twende na okewa na kuthuthia musiaisya na chuma kithelu cha vikie na kumatha kana nitukwitha tine na nisya yolowa kwathimangi na ondu ithitwe ithukuma uthukumi waku na kunengane uthuthio ivindani ya usakwani muno bala kanisa ya ile kuungamila na tutanambovika bau undu waku kwisilia ku give back to the society kana kutethesia andu ala mabwata ma kiwango chandi yokangia ata na withitwo yikata undu mwe ndona kwasia ni kana maandiko maitie nenga nei na mukanengwa bingo ciai na mukabingowa mandai na mukona nienda kwambia na mandai muthukumi wa Ngai ni waile kwithwa na misingi miseo ya kumanda ni kana amanda ona wizethia ni wakwata utoni ona wa kunengane na anengane momo uibingo wakwake gethia ni tawabingo cia kwa Ngai ni kana kinengo chuchu cha kunengane Ngai atono kiathima na ikinene bya nundu Ngai amanda andu tacu ona wathi umwe wakikamba wacia wa mutonea wa mutonea mwe Yesu koyu ni kindu kimwe cha mutonea mwe benzia ile be mundu wina kindu no kethia ndendo nengane na be mundu utena kindu cha onengane nikethwa ndamanda makanisa ni mabindangi no tumwe kanisa ni no kethia ye kanisa ni yenda kutethia lakini andu na nini na mayundu matona kunenga kindu kitona kutuma no nenga mundu yuba univo mundu wa Ngai nake wailito mana nao kindu kila kingi ndona kwika cha kando ndona kutethia andu kana na kwata kindu kethia ni natethia kiumata na kiu nicho nesililie no ndumwe Ngai omba mundu amwiye mondani na Ngai aeno toni o akumya taoni nzeo nundu twasoma kuni yogwanyo nitukuona Ngai ondo onalami cietune yani lelo cietune cieketwe thahabu anu makakinanga thahabu icio taoni onete baanthi Ngai ayo notoni wako twa taoni cio muno byo lakini tutwa mondani ni kana tukausa ubasia na tuyesa mosia ma mondosu ndani wesi tweko kwa waaminifu tuikae wanengwa na tuikae wanichao ya nethwa na andu angi mena bata tukamatethia koyu musingi wakwambia kunengane kwa andu atui na ala mena mabata waumanie na umanyusu na nambia kuima na you out of nema ila tuima ke usia wambebyo namba watwae kanisani ona banu na mazandu kumeo ba mama nana ni tools of the sieta watuzi sia chao sia the trade now ndine wothukumi wakwa ibinda yonthe ndiaenda kwikwata cia kila nganengawe kanisani kichoka nini sini yaki yakwa nganengawe lakini ninenda ngethwa niona kindu chakwa nacho chako yana nganenga andu ala mena mabata kou thini wa maisha makwa ninzomethetie ciana mbingi kuma misielete tona na mbesa ciakwa na cia mucio wakwa ukethia ona yune na ciana itatu mwako yu ile inekia mwako cio na vitukie tunaivea bisi tukauya ngwa tukeka kila kindu kama kana Katangi school ya Katangi secondary school baba TT secondary Ngumbau school yeta wa Ngumbau ni mwitu na kangi kana baba ndo beta wakalulu wene na bekangi kana yo school wenge yuyu we osu ni tutetha cia
na already nindethetio ciana mbingi cinjoini for the first time university baba kwa mutoi waitu peka mwene nanengie mbeca kosetwe Maseno University na in reality nini value yake soma muno ndiasoma muno lakini kethwa nina inandu mese bata wa kisomo nithwa nasomie ngasoma muno of course na mina kwika mutiani wa form 4 kisomo kila kuma gugu nasomie ni Chandeni na Chandeni ndwese nduthiande kwa obisini ni somete ngosombie kasioka nganengwa honorary degrees otailiu na isomo ingi na maundu acio nthe neka oniende na kutethia society oyo owa mituki nindethetie andu ona matwaya mibeleki ya kiguo miondani kwao na ngeka maundu maingi na ndiethaa na NGO onemwe ndiethaa na NGO onemwe undu andu macia ni NGO no mbeca cia kumia muhuko kwakwa oila ngukwata ngacia mundu ni ngumutethia angi ngethia miao ngamanenga ngabatethecia ngathi ngethia kanisa nuenda kindu kina ndinaguo ngawa either ni speaker kana kindu kingi na in the course of working nini thowete at least atabania ngamatethecia muno makawa ngali na personal positions na mbeca ciakwa ndiye ndoweta macietwa gatwika ola mundu wenda yeka hali ngamunengo ngali ngamwenda na ngali icu ukathukome wea wa Ngai na Ngai aikwathima angi ngamanengo icululu angi o motorbikes no kethwa yuyu na mwando me mathina muno weka mundu umwe woka angi matengenuine makambia kwenda kuteka advantage na wizethia you not are getting discouraged lakini kunengane back to society nini ikite maundu acio na yuve andu mekwima mionda ni manengete ngamwia mamundu nundu ngona wina ciana kana ningona no kuite muno na visi na ciendo ingi yunga manenga andu several kamanenga ngamwia mamundu acio lakini we mawi wakwa nundu we amoto no manenga makata na kuni wa miwe ni ota kondo akitumike ungalikone ya giving back to society nini Ngai ni wandeithie muno nthini wa undu ucio na kondo kola nienda ngabingia kiuo na ndia andu ma society kiuo kitabai ni kana mwitethie na indi vamwe no nini andikite andu aingi yumu mucioni ne kila mwai wethwa na thukumi matonyo vikia 20 makwebwa mwai nundu wa ma project maito ma miondani na weekly ando maivalua methwa me around 30 asuna ando 50 matakoma au nundu akethwa nitwika ma project na eto nengane sindu kwa back to the society kondo akitumikeu ni ngwendo mboya ya kila mundu withikicie ni kana wicethia no atuboya ni kana wicethia Ngai ni waendea na utwathima ni mundu Ngai ni witikilite kwikia kindu moko ni maitu ni kana tunengane yuyu ukecethia kindu chuchu Ngai ni waendea na kukikia in that case nenda kuweta ngalikone zibakethwa be nundu ntonye ithwanda na ndana weta nutonya indi okwika nini nganire sindu mbui ng'ombe yona last week bio wandu na nenganie ng'ombe kwa kamwana kamwe ndiwa kaisi na cia kaende school nko ngaliko nisu neiliu na ndieta andu ni moke kuona ndinengane kana ngeta mindia yoko kona visa ngenengane nenengana ondu kwa ondu mbiulia yaiti koko koko inengane koko ngekuikamane ko yune kao na inenga ya uteresi wende na kwiku itukwata utandithia na itino kwata utandithia anienda uthuthie musiaisia we vandu nundu andu aingi nimeta waninga ii no iria mundu ucio acia
nyene na gisomo kingi bitu kwina mawia maingi matono kwatikana makambunini matono ona ndono kuna biashara ciakwa nithi kuthukuma kanisani nitwikenja utona kuthuthia mundu la wonde wititwa ata ukwikia kasumba kauka wathukuma Ngai withia wa winja nondu untiwa withitwe nthini wa thayu waku Ngai no kwathimite wina musimusio ni weyete ngino katambo cha kwoko kutethecia angi mathayu mo makabenduka kuma mawathi mwala Ngai ukunengete kuma mubukoni kwaku wi mutabanya wa uvo musio tukwate utandiria musiaisia nituciokeria o mituki twende na kuigua ukewa kana ukumbau wa mweni witu. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.